Ghana adishima manosia ebo emprenu da crosabre a wonyunu adwo takrabwa akoko apene dabre aya nwumere no nsia na abona adishima mama munyina mo adwo ema mo akwaba edeba ajetum kasa fidie Ahenkan 93.3 FM ebutu achem abuabo mame akua flakoma batampa studios ana adishima ma yesi enkonyan ensema odi asantwafo da Roma wotara kwadwo Ahenkan Kasiebo deputy team digu enkata eso yadimu enchemu nyina ede baba dan wodie esevata se waso atimu chiremu so eno semufo panyin waso ne mukrojen ayedinami ensem ne doso abusuafo de di enwumere no si Ahenkan Kasiebo mu akotre no epi ene se ayade se ayemra sebedwamu chairman nyina meche speaker of parliament wode atodwa etremu se eye osuafo skasem totoya eso sabi mpredus kafracho wasua eye ade bebre na de ho ade ene wasua yede mu nkyiremu ede eba woni manyamfo Alexander tete wasisese 11 no so na so ye nyame bo uyo brunsambo ubetuya bi na enu enanam so bi sisiam ne akasai Ghana man panyina be de kire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumi akotra be fontentan no so ene ogbo atode de gu ho no mtiremu ese yade yagudie ade kwa akwaje eye frango na mu nsam aye pinso asoa mu na hwensase na ogbo ade na mapewo emu ene eso ne yagudie dwumade ntotoya so akasa ede mu nchemu eba sesenso any DC for kasa for no say babies with sharp teeth no any anya sabget wa mo keka kwa na keka no bi aduro mo say kra de awrekwacha empanifo to na sawram na omu amani free akwantempon bi eso Ghana dishimama ensem wei ene afofro bi ene kan ho ensem kyerefo adaromo ameyensa aka na yedi mu kyemu ede ba besom wo kana hyene so se nkwanchen ade efe yedi sika ena eyo Ahenkan Kasiebo ede enkrofo bi adaroma no maso ya sene yedi mu kyeremu ede dan wo enu nti Alhaji Hankuri Enterprise yada na sia musanse na government provisions nei ne buo ekosoro titiri kura ekowrabro nyayimo watete so emayanya bi eto wahu yen anhiafo mobo yada na se na sanso so ena Bempoma Plaza Hotel se bro nyan wo maye baabi adam ya badwedwe ho sanso so enaja ono ho kani bi makam ho abomu a mobetimi abana so ya baba jimoni kama maru fi se Ahenkan 93.3 FM ne kasefdieta tratade shimama aso pimpim etienu ntifiase na ne ndi dwuma na yade se beboa wie pa ena afi Jubilee Hospital su kra mututwe ana anumre Ghana de shimamba ubetumi akere wadwe 0594 841044 0594 841044 YouTube and Facebook so ya dem search Ahenkan 93.3 FM no ya capital letters atro kese uduru ho a wadwe nchodi gu abekenkan ede yama ho Ahenkan for what yanka ayeme afia pafowa mene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan afia de chimama information centers awudu edidi suei okay ya mutu ya kauma urase ho nanso mayena wonum ase mu amoto Kasiebo na peti wapu mantambuno mantamu ene Ghana ni toni ntwase mu nyina ba bia wa biemu di ato Ahenkan 3.3 FM bia no yada wase afi adishimama petakra na fa yiwasum Kasiebo no emu nchiremu enie yesha ensam no asia na Ghana dishimama edmo ekọ eyemra sebedwam na yedrum ya sebedwamu no na emra sebedwamu chairman hine mechere speaker of parliament right honorable Alban Kingsford Babin ono ana Ghana dishimama no nsam twerefo ebon komo na wodi etudwa esre SMPPM no kase oswafo a wes kasem totoya eso nmanyafo kinoforiata Ghana fo bi no etwena boa so obepiem emra sebedwa fide so a edom ketwa no etwena boa so afi edom kase na nkasa so emu adehia no mu bi no mo wonom so papa ya bo so ya se papa no bia obafa bia no na ni so atan no mepe baabi afo menya baabi mfa ana jisi papa ade ne na mu a na no ana right honorable Alban Kingsford Babin say yanka kire Ghana fo nyina ne sam na hyebedwafo no dom ketwa ne dom kese ne nyina say
papa a your friend say kinofori atorius kasam to tua so no papa no wasua de pa Ghana fo nsem amoka ene nkrofo nsem amoka se yempam ni nyina no papa na ate ni nyina no ogidi ye say papa ne be ye de se efata e be boa ma Ghana akonanim enti e be ye pa de akobasre ase we de wo ja toa se ye nyina no ye ma papa no ebra kakra na kono akasankasa fantoto nneoma e woni nyansa nim diem se de be ya obetima se pijo man no ase dan na mo so ebiem. Right Honorable Kingsford Urban Baben say en kan kira mo say eye no kwasam ese International Monetary Fund IMF ye de ani akire no o se enya de se betumi aboa ma Ghana yetimi asore dan na mo so etimi esi Ghana ye ha nyina no de nanso so empempen saa na aba ye ne de kura na wa na wo se ye de ani kire sanse se ka se ono mo ye nkwadan wono mo de ajas Ghana aboa pa na ye ba bawie ekom etetre de no kura betan enu nti no eye IMF wo aka che yakwa kopiem no enya de pa emwa yen nanso so eno na sisi ade ato ye wo se ye nyina no ye ka sisi so na ye je enhia no ade tumo na owie no otu aban no fo se o ka kira aban no se ma aban no nye kokoti chenchena meye me de by force beye monti ase akura no anam de beba wo se da bi se koba ne sa ade a na ne che se aban no one eye adehia no mamuwom ani ne ye enu nti no da biara no ene amafo bekoso akase omutiri ho o metoto na yampia amo no akase nani ho ahahan enu nti waka kira aban ne se aban no enhwe se bibi biara wone eye won mamuni aban mu ene won mamu aban mu ene Ghana fo atuturu ne ani ntina akukudamfo won mamu ka biewom won besi nkonya ne nne ato adwene ne yatimi enkoya befa so yebetimi atoto ne mama Ghana atimi aye sanse Ghana fa no tuma pafra ye nyina ne yatim ye nyina ne yebetim ede enu ntima aban no enya na adwe so ono akasa de ne tumi ebeye niema bi saa no de ekoba ne saa de ohunu se emmoa man no entimi enso enko nanim. No government has succeeded in doing what it has pushed through against obvious opposition. Parliament matters, the opposition matters, but ultimately the people matter. And so throughout, whether on democratic or democratic governance, when the red flags are raised and you still insist and try to push through using bravado, you always end up in calamity. So this rates revision, we need to talk together and agree on it. If not, at the end of the day, you may not succeed in implementing. We don't want to go back to the IMF. The IMF, as we all know, is not the solution. It's just a palliative. In the discussions after the presentations by the resource persons, it should not be said by observers that members are wearing the usual partisan lenses. I expect members to be sensitive to the waning patience and tolerance of Ghanaians and be responsive to the national call to rise up together to salvage the economy. As he sits here, he's learned a bitter lesson. It's uncommon to come across the members of your own party rise up in parliament against their own minister. It's uncommon. Adishmama enya wuti ye ayemra sebedwamu chiamehene Right Honorable Urban Kingsford Babin, Speaker of Parliament no and Adishmama ote ninka eno. Na sebedwania wo jemde madesha wonu mo sehwia kwantombra bato peswaso eyo onimonyamfo Alexander Dwoneboa tete wadi atu dwa ya wo kyerɛw sese no global crisis no Ghana ye kwamu bi enye Ghana nko na sese ye tempenten kwa o wiase afa na nyina wo biara ebre enu nti Ghana fo esu Yesu ani no wasra wo mu aso wo munya nsu no esan senya Ghana nko na onimanyamfo Alexander Tateto ne samso ene wo baba na eche saban no eguso ade nioma gufam ehwe sesa enioma yekomu ahokyira yekomu no yebetibi afri mu pro na wasi sese na Ghana yabeka eye global crisis ne ho abienti no eyade saban no so amana ni ada weka ya wode enioma egu akwemu woto ne samso no se Kano for yata ya oya Ghana photo samfo so enanu adafin pinu ni aduonu miansa budget ya odi betu dwa no enkwofo bi si an na keno se nya ken nkwa enya keno onu ankasa bo ni tirim se wode budget ba na emom budget bia bebe bia no mampani na apene do Nanado danko akufado no apne do Ghana fue wonanado no apne do enunti yenya ese eboke no for wiata trisu no na keno wase nanado danko akufado nimni pefe se enioma egu budget ni mu no ebeboa ye ema Ghana ho kire ya ye komu no ya frimu afi
Yenyina jitum say on mine we are seeing no nyamomade and abanbia no at the measures and na se nyama bi atutu na kwan mu se na be ya obetimi ama on mine as agina ne nansu bi and no Ghana enye exceptional nti ebe den na ban abetimi abona boso mu na se wayere ne ho ayama on mine as abara be gina ne nansu since mampanyin be fa kunya 2017 to 2019 na COVID na maye and nti directives na finance minister de abano and me pese ade ba kwa ese so say finance minister no enyo no ni tumi and the be read the budget no and the directives na abano president of the republic no and am directives to his appointees say if in next year for no every any other vehicles so no nya dia obetimi say dia I am fan say free is legon kwa adwuma e ministries a obe use land cruisers and I think say measures are government to jaba na be board nipa wutin nkai ayamra sebedwania wodinem edema de sia wonom ewo sahia kwantomra bato mpeso so wodi manyamfo Alexander Jonebua tete na owura sanso to asubiem ya na wo chem se Ghana fo ntua to na wo mu abo mo he enene ntia tonie ntia anwase akaye hododo akaye ho ya ne ade ho kompe ena UK fuade no mo de omudi ye USA fuade no omudi ye German fo wo mu Philippa mo si global crisis mo brofo akese atele no nanso wo mu dida pa kwafo setere kwafo si da ya brochefuei wo mu si da ne so wo mu si da nti wo mu de ba ne sen ena wo mu nya sika si dan na ye te Ghana ha se gold atwa ye hu nyina hia asasi so yete sukura Ahenkan Kasiebo ubekombekompo no na gold wase esense minia gold no Ghana ya ne nya gold ya ne nya gold nke ya ni gold wa ka ya be ne sign na kwafo se ya tam gold e de akwa sesa fuwa ya wa gold ni bi ufie kura wotie bi kwa na ati gold so na so akomodo anu nti no wase gold na kwafo so ekeka se de wo gold na wo diamond na wo bauxite atuo tua so ka ho enti yentua to no na atuo bi abande baba na ye se atuo ne so se ya fianfian twobelanga obotwomela yentua na emwaye enti wose nansen ye de e-levy buy na e-levy no kwafo bi se na wontua etu be kwabra no de nani ate pa obesani obi sika tetetetete no adu merchant was send mame na cheso no 11 ka no one send wo phone so na mayate ni bi no odi adu merchant na merchant was say 1.5% no maye free ho amanaka 1% no enhyehyɛ ya gu ho papa enhyehyɛ da ho enye wadwe se atoso 1% keke hwe akwadwofo na mompe tax tua no 1% na ya te aduro ro se enhyehyɛ ya wo ho ne se wodi koma merchant yo wa wo chat wo phone so wa wo de wo be ye bia ye betu 11 no esen se 1% on muti su ko he no e de enioma bebre enenam entu de opa chante opa tu opa chase mem 11 de obetu ama chiju medie so ene ana pedro de tuja I can say 11 about every month we are expecting 600 million Ghana and every month we are getting 30 million and then DC 24 quarter baby here specific say almost that buy 90 million 11 no I'm a scammer on mine you be a protester because they say government then cut expenditure there parliament that engine you took the co say workshop meanwhile with my can this for and I don't the day no so my also not tax is 1/3 kura wunya ebere na woje workers ebere na waya akwan the day ni yedi na eye tikani konya ne ani ntinu se unhia school dan unhia hospital unhia akwan na revenue obeji na obi kotreba bi ze ntiase na ye abo aburo ama 11 ntimi ayi de revenue ye pa ebere na wato ye te parliament and is what we go the two phone ye betu nti onkoye no merchant straight away eno no ye nti o ye de about 1% no o ye merchant o ye from next year government no be nyesika yo ya ten ya da masibebre so we ya hwan yo ya kwamfo ba mo we ya hwan next year de kwa upa fa ko ba merchant upa fa kra just kwai bi obefa so bi betu 11
Mrasa bedwania wajira de ma de shawa no mo sehwe akontomra abeto mposo onimanyamfo Alexander Joneboa tete upa fafa ka ko eno petrol lo fe be chi wo ho petu pa mem na se lorry first so petrol ne ya de kosi ayi gold kosi awo yes ke boy ya bebrayo well ni nyina ye e ma ye kra abusiafo ye koya ni ewo anwumre no sia Ahenkan Kasiebo no ensoso emu na ayade se de dika de ton kakaka de a kire wa no na wotimu awie ye ni mu a na ye hu sanse bi na mabefo tetan so na Dr. Bawumia di ahim Ghana man panya be de che no ni di ahim na we de ye nsamba ya etiaje nyina ya de ani kotwa ma se hwe santa mutia kwa befo tetan so kohwe bi ani akoya Dr. Bawumia no akasa ni page wo Facebook ho ani watintim sembebre de agu ho de ni di akire asem people pa na wo mu ni nyina wo kan ni nyina na obono aye do boa wo kire mu se Ghana ye wagudie pa gudie de ye ka ye obi kwasibro ni se gold no ye obi pa cha sa nya agro ana sisi so frango no ye ho kire ye ne ayo no ye ho kire ye ye nya bi de benya so ne boa den pa cha se aban ya se ko no kro be ko Dubai kra na ja kwa hwe se de be ya obetime nya de ne boa fu bi de aba na so ni nyina mu ne ye kwa pempem so na ententam etiana Dr. Bawumia kire mu se ani adeti na gudie bebreba ye wei na kura se chama huntumi ono ko ne de owo kura cha oman idie yemfa oman ne de na ye wei emfa nko tia wane enje eye oyi bi ne yemfa medi adwumadie se de be betumi aboa ye na che se exchange na ba be koso ye o eto okan ni sa wie ye na Ghana fo bi ne mane jai ebi mo palai ebi mu so che se ya sempa a che se enya agro enam so bi ama osoafo so eye ahoɔden dwumadie ne ntoto ye eso me kire na biwe na bede chirempo Deputy Energy Minister ayo ni monyamfo Dr. Mohammed Amin Adams eno ode ato dwa chiremu sai aban gina sia opese wosie no ode eye agudie kwaje eye frango no wose ya ade eye pa ya gina sie mapa ebeboa magana no matimi akonkan sanse wo hwe agudie aye wa agudie se tam anya agro agudie abuya so ana na ebi mu kura de ahye mpa se ebi mu de dada so ebi mutimi de call mu studios no makọ ye gu table so no me de bọ mu safoyene eti Ghana agudie de obi wa tin tonchen ho atwon fo na ya chi omu biri mo mi ana ata na fo mu sori amaba Ghana ha no ma betu no ma fa ne puwa no me de kokwa eti saade a eyese ye betumi de akọ na frangu so na ne bu okosoro ne bu okoso sika ya tabiri de kokra eye frangu de bọ man mu enya sika kuma eti saade ne wa agudie de a ene hu behia se betumi de akọje frangu ne bi enti eye Deputy Energy Minister onmanyafo eye Dr. Mohammed Amin Adams system say won de ogide se eye ginasi ye mapa e betumi aboa ma no matimi akonkan etu onu de ofu aban ne so ogira ban na chi girapa ese Bank of Ghana sikakura batan no wonu mukura frase a gold yo mu tutobie a chese no kro manya kura na gold no busumi bia bese 50,000 eye ounce no mutimi enya etini nyina ya de a eboa ama Ghana etesa mpa gold ne obi enti obi dia ene yakwa ne mu da ho o se yei yemfa nkwaje frango no na no ano no yemma modern ema oman ne konko Ghana enko nanim accessible means by which citizens of Ghana can get information from government. And the fact that we put it out through social media is the reason we are discussing this subject today. And many other people who haven't seen it through social media will have the opportunity to listen to this program and understand it better. And as I said, we are going to further engage stakeholders, some of whom have been engaged over the last 3 weeks, and we are not ending it here. We will continue to engage. You know that policy making is not an event, it's an ongoing process. And this is what we intend to do. So we have been engaging with a number of stakeholders, those in the oil industry in Ghana. We have engaged the Bank of Ghana. We also have been talking to oil suppliers, those who supply petroleum products to our country through the BDCs. And we also have been engaging gold refiners as well as gold brokers. And so extensive discussions and consultations taking place over the last 1 month. And this is why at this point we are confident that we can implement that policy. Adishmama way eye oswafo abede chehoshe eye anwodin dwumadie ne toto ya esro meche Deputy Energy Minister onimanyafo Dr. Mohammed Amin Adams ana watene nkan na nusi ya pe
ɛna ɔpanyini kwankyerɛfoɔ no ɛna kyerɛ sɛ otua ɛyɛ Ghana Chamber of Mines na kyerɛ sɛ yɛagudie no ɛyɛ abadwako a yɛapa wɔn a mohwɛ ho dwumadie ntotoyɛ ɛsoɔ owura ɛyɛ Sulemanu Kone ɔno ɛnso de nsɛm ahodoɔ de to dwa kyerɛ mu sɛ ɛbɛbam no kɛsɛ Ghana yɛbrɛ paa o yɛbrɛ nneɛma mu ɔdede ma aban no nneɛma yɛ aban no so si nwantan wɔde ne ho ɛnde aban no so yɛ n'afam deɛ bi ɛkɔnkɔden ɛne ɛyɛ akuo yɛko ɔko biara sɛ deɛ ɛbɛyɛ obɛtumi anya frangoa ne boɔfoɔ ɛde ama Ghana ama natimi aboa nanso ɔtwetwetwetwetwe a ɛma bibi asomu wɔ soro hɔ akyɛ sɛ no so kora yɛ sɛ ɔde sika atwam a na no so asa koa sekan no ɛnti ama yɛni so ɛɛtan yɛn yɛdoto yɛni ɛntɔ baabiara ɛnti sɛ hɔ ɛyɛ agudie wɔ hɔ deɛ a na ne ɔnde osusu sɛ agya ɛyɛ sɛ yɛbɛtumi de akɔgye frango no bie nanso atumi aboa yɛn na ɔse na mmom wei ɛyɛ berɛ di kan koro a Ghanafoɔ yɛpɛ sɛ yɛsi saa agyinasie wei enti awɔ sɛ aban no ma n'ani ɛda ɔte sɛ aboa wɔwɔ na wankɔfa nanka mmɔka kyiri na sɛdeɛ bɛ obɛtumi so aboa ama nneɔma atumi akɔ n'anim. The devil is in the details. We don't have the details, and that's the difficulty. Yes, we know about the domestic gold purchase program, but then you are talking about the counterparties who are interested in taking gold for oil, which they would sell to the state. We need some more details, and this is where government needs to take its time and go through due diligence. Yes, we know that we are in a difficult situation, but we need to hasten slowly and make sure that we really understand and appreciate what we want to do before we actually sign off. On paper, it looks novel. It is quite innovative. This is something we've never done before. I think that this is something we should be able to do, but let's hasten slowly so that we really understand the various risks involved. Auntie Adishimama Wei, Chief Executive Officer, Ghana Chamber of Mines, Ora, Sulemanu Kone, and Adishimama Martin and Kano, paying for secondary here, Nachia Nakro. And he said, "Yeah, no, sisi has also were bro. Na obiwa manche. Na wa body na oshana se okondo fufua. Na everyone so kondo benkua. Butter trade. And one no. First, I'm saying fancy for no. And an fancy for no day. If you have been asking, oh, if you have a case, say, oh, what do you mean, Tiasia? Butter trade. You about what do you do? No more day, good. Nobody acquire sardine. No, nobody acquire break. Maybe the bows of Aqua Santa for no pedants. Yes, a bimono modia go to Jerry Hill. I should matter. Back. Ghana baby and Chilma Bebra. I would have day. The only have a Oh, Nana do it. You already have a dream. Oh, Nana do it. Yada was it. Oh, Yada was it. Osuna Banye. Yada was it. Oh, hey. Never be a do the yo. So cry about me idea. And Yada was it. Baumia. Yada was it. Oh, Yada was it. Get what back connected a penny in boss with a castle quacker. Or two bomb. You are Jahum Gula. When I know say Gabi crown a very care break if you late. I know when you have said, Omian Kululu. Gabi Cram said, I'm so bad. Can one maintain and can be. You are not saying. A yakan and what tomorrow. Majority leader. Besides, would you know about him when they say? Bones. Also, show when you part a deep baby. The baby, I know the our downfall. This is our canon what to happen. Or what do you ask some new no? I cannot. Ah, Papa Nickens, you know. O go jina mu tutaje no no. Eh ya semu. Me chiri mama bro. Is serious. Afia. Hey, at this point, where do see that? What to be that? What to be that say? I feel they see what chiri me too good. Hey, Levy. I'm why ade be no de ba ye. Mo mo mama me atuo bebrebe. Vat amatutu mu. COVID-19 Levy. Levy ni na kika ho. Levy. Hey. Bolatas. Ni nyina wo ho. Anso ho mo. Se pa de nyina to de da so. Ni nyina keka ho. Pa da sam na be ka ho hey. Na de me ya no say enti oyu ye ni bi.
frank ni ntubu Ghana ha too crude oil dia kan se bedani ani ya de ko editama oil refinery ya ntimu na mu anya ne mfa gold no komo no ma yatama oil refinery ni ma ye ne so adanu ko state so na ba ono ye minority for so mumbi o me shine your eyes mumbi o me ni na waye rose ti mi so mi busa na nado open your eyes ono emel ni gran tono emel ana na se onabo dwenebu a ya ka kire se ba ko bi wo mo fa ho second year na yes western region ho me sure say me wura fi ba particular place na wo no ebi wo no mo so ma wie kura na ye ba be commission na ne china yayi na wai minim Obagana seriously edi agro penifo no because see ebetu ye gold pa akoto na we omanya ho de ye propaganda ada ye social media so ko ye Twitter amanfo bobo mia bia so Nigeria fo nyina bona ba so say good idea say gold no munim nya mokeka gold no ye de kwa kwaje oyo no ye ni dollars wo ho nti age se tam gold ne de akoye exchange of say omzi si dollar no bo no kosoro tie ntimi fa cedi no nkoto $1 sam na atonsuom musa be si agudi ade akọ hu yo adwen yenkoda sports yenkono momra na ade no ka koda na usu na mi yo afi no mamiem usu na mi ya say mu yi roto afiri ho kabeda na yo just MPP aben ho adwen waka se ma no asa abadane na no asa yese be ma opo ba ai wotomrada no nya na de surum ene anu anu no ohu pe no agu ani ohu sisa bi na pay oti achiro otade ye wo mo no atopa he me ma modi so wache ni poti ache so atopa me mo bi adin ene atopa kwa me san me say ono ade ha bibi mo bi adin akim de me fa san susu no sa ite atopa he sa what ye ni din no kratim sa sama o ke fata no me mo bi adin o isafia we ya mani pe manya asem ono me nim de asem mo opo ba oba me ensem oba kanu nya de kita amakai school mu ye ready expert for my chame ayi school mu na me classmate ba ko pege bi ana o tire letter na letter na o tire ye no afia o kan a wo me ni nyina na da singiri room mu e da singiri room o wo da sabi o ma me na papa no mo wo da o ma se pe na wo wie ya wo so papa atekurata miensa akola ketwa esa sama na se Jesus ani akwa ni ade ai obo atekurata miensa etieni nya kama pe no abo ka no wo mienu papa susu tu sa abo o mom tu sa abo no aha mom sa anwegu ka mu no anu no pa sisi ano de na mu omenem na de ya ndu achire na ketwa Jesus bi hu me ka articulator obare be twam ai Ghana Ghana ban sanwa yenyu nanando Ghana ban se sanwa yen nanando nsem wakache betima ya dokodokodokodo kwa fedie yetima ya ti said ya yi ne ba enya ya kwa esemimu ra difference just won kwa ya atosio Jubilee Hospital say economy ni say aya na ntiama ho hyehye wa bra na wan show na se die ye ble pa eti ukọ no lab wo ho ye be show junso mu mogya mu bibi bi a etete wo ne bepe ho nso anu ama esa se be hu wo lab ho pharmacy e wo ho nro wom wo fa yafun akọ na yenhwa kwada no wayafun ni mu wo kwada ni wi akọ ne yenhwa kwada no theater ho ti operation hyehyehye ombeya na hyehyehye e de ama afa nso no counseling unit e wo ho wani ya akọ Jubilee Hospital eye clinic wo ho diabetes ni hypertension for nso nko so mo clinic wo ho kanti wo ho insurance so de awrade e adwuma 24/7 enunti wo ma kira kwani achem dan boabo kwantempo ne so amantra sams wo ne so fra Jubilee fo 0244575799 0244575799 ana 0241784645 0241784645 Jubilee Hospital upe baby na wo de ho aye investment
invest wo yanom for de no omo bedi wo omo de omo tibi di wo na osika kam ai o say oh David me so omo tibi di wo na osika kam you omo timi ye dey omo di wo na osika kam me ba che say investors for no omo tie mi no utimi etimi twa bet be 7 cedis na ya di wo na osika no ye rade na bebe fokura black man black sense having a matter I know she no black sense coming can say te coming can say tree na make it mean can say biem e be she ucha ne sa na ahye usika no be she me be say me kwache so omo be fa usika no nti usika no be shim sa ne ka no e be shim South Africa yeah bre e be shim asem no kra me kan uko kan o dey usi e be shim usika no be shim u di investment usika no be she and e be shim why na de oka na chacha anti usika no be shim baby chacha terms ni yenyusu sika be shimo na mu usu den avia mama ye nipa boni ni we nyina e ra ni nipa boni ni baby chacha terms no say ya ni wa usika be shim usika be shim ye wi se ti twi me ka twi na we hu amane usika be shim eno yan kan sa de usika be shim no ti say de o de koto bank eno betimi aka na sa na sin your investment we usika koto bank investment na make we ya chacha chacha do usika be shim oh usika nti me shim shodo no so kire ya kwa enti wachi my development association aha pe ena odi usika beto on mo ya de be bibi enshim adwen se me nka se enshim edin ya bebre se Africa me ka me twi na me hu amane asemi so eno ano no enti bra nka fam ba ne be invest 10 cedi ya vanya puntu juma ma customer no wo ka ho bi because ka wonya customer asema me kan ko adwen ti mi nko 360 ya nko ba bi a wo dwen no wo ya customer careful oh ja me ka twi ya wa hu nya asem enu ti abusua Achiman Development Association na ye empuntu o ne ye pe aba ochimam enti ekwowe ubedom a untu hungu yesanse de mpanifo de omsake ka omunya nwie ye na omato omadwima bo amfiteruku no Achiman Development Association for ebeye fra number na eni womdi kasubom 0594 467 029 0594 467 029 na Bimpoma Plaza Hotel Samenkan Church nyakopa da Roma fe no ano ahia enu nti yenim se awowo na baba sra wo pem won se na mo beba ukunu nketua no beba o ma beba o yere no mo beba enti wonu mo bai no so otimi nya environment bi a ewo etwa yopo betima ju aniama ho aton ho so no anwo watime de gigi o mani na atimi so aboa senso ubutu achimam ya no ma ewo se blo nya utimi pia bontere kakra so ahuna mutimi kwa gimani mu na abusua ni nyina na atimi so aboa no nti Bimpoma Plaza Hotel Samenkan Church bra na blo nya bajejo ho ewo na so ye me pa chow se oba empa no anasa den edu kwa kodwa mu no bon say yes empa air condition etua so bibia hunya no wadamu bia no kasamfonyini ni de eka wo bia no obenya ewo dan no enso emu obe Philippa sanso ni environment no so ewo twa yopo nuane a wo pe ene de be ma wo adie adokodokwa de a wo pe ena obenom de mu eden ni mu de mu emre ni nyina no obenya bi na sanso ena ambambo sem jana na mo eso enyina modin no ejina na mo so pene na etimi enso aboa ye na mepacho oduani ekiremu ewo odan nkwantanum na MTT di kwantempon no so ena aduani ba kire the Church of Pentecost asafo no yane no ena edi animhwe ewo odan nkwantanum mepacho frempanyfo na ene wone monkomo na senso ebia wo program bia pese wo ye so anwo pe conference room dia du tube dia bia nso a Bimpoma Plaza Hotel kwa onsa betima akabi ahoma no eye 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118 500 0243 118 500 eno aya Bimpoma Plaza Hotel Alhaji Hankuri Enterprise yadana se bana basoma na mo
sanse sa bre ya nneoma ebo agi hwirhwim kokosoro ono kwa de wode nneoma amatufo ebo enti eyemo so won se obekofi akosere fie me bo a me se mekọ asantemata mekọ am kokogye mu ni bi bag mienu bag miensa na me de kofie so hu eno no sa no o de kọ na om de sigya so a ho pampan no kwa no etimi me amanfo ama no matimi ekonkan milo sugar ani so boloti no bi ewo na kache milk solution tapes oil ni nyina no eye nneoma ahodo akwa ho sabetima ka bi books ni de ka ho ni nyina no oton bi enso na so ya ne bo no efo odan ukopiem a yewo Opportunity Bank and South Brem Rural Bank no yewo nem emfimfini Opportunity Bank and South Brem Rural Bank no yewo wonem emfimfini me pa chofre Alhaji Hankuri Enterprise na no emo komo kanation nso ese chichiri beche ba bibia wo bia so ne bo komo na komo si pipa obetimi de no ma na agusemu e de abrew 0245 447 138 0245 447 138 na Ahenkan 93.3 FM ne kasabide tatata de shiba manwumre yi mekanfo edi ama se uye dwadini fadwata ode de beda Ahenkan 93.3 FM ye fantom fam mu yahu de mawo atufo ne atofo ba begusu ato ama na abuso sanso so na enei wudi dwumadie biara hu adom na de aye afahye abadinto awaleje ene nioma hodo ayiyo ni nyina no ope eye edoma fre Ahenkan 3.3 FM anasfa beto Ahenkan 3.3 FM yanim ye beto mframom ayehu dede edom beba amana buso ede amawo wa bie company ope adwumayefo aye Ahenkan 3.3 FM na bedan no afre adwumayefo emfama wa bie school bi ope adisuafo aye Ahenkan 3.3 FM na wose wode edan ye ne ye be fre adisuafo ama wonum aba adoso ede amawo Ahenkan 3.3 FM the best in the east asom pempem le tie dwumade awodo eno ntina mekan for the ama we me pa cho frɛ pen 0244 29 00 93 0244 29 00 93 na fe oni empen for emo enko mo Ghana de Shemamba ha eniede enumre no nsia kan Kasiebo no esie ni yakona sports for no abeteki over eni yini de bebre nti wo de bayenko na sports for no embraye producer eye Kwabna Akim Kwame Asante de yakwa ba fontentan kase no eso ya je breaking kan de ma wo eye me afia pofowa mene original adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa indi wanimu kan Kasiebo na si yesi achiamupi yamamumo ne tie